U-Augustine Ongcwele wafundisa amaKristo wathi during Easter you have one name, and that name is Easter. Lelo bizo ngubani? Kadifile. Ngubani? Easter. Augustine Ongcwele wasesithi you have got one song to sing, and that song is Hallelujah. So sizange slogan ngingathi Easter uthi Hallelujah, ngingathi Hallelujah uthi Easter. Hallelujah. Easter. Hallelujah. Easter. Easter. Hallelujah. Yiyo intshumayelo kaPaul loBarnabas. Babehamba bechumayela ukuthi uJesu Kristo uvukile kwabafileyo. uJesu Kristo elampethelayo uvukile ngosuku lokuqala lweviki, uvukile kwabafileyo. Umsebenzi kaJesu Kristo olandayo yikuvuselela, restoration, okwenza konke kube kutsha, konke kube kuhle, umonakalo wakhona ube muhle. Ngizabala lapha ebhukwini leMisa, prefect number 4, isandulelo number 4, ibhuku elikhulu leMisa elisetshenziswa ngabapristi. Lithi lona siyakudumisa ngenjabulo enkulu kulanini ngalesikhathi sePhasika, lapho uKristo waba ngumhlabiso wePhasika. Okwengufunayo nawo umonakalo wobuntu bethu obudala usuphelile. Umhlaba ubufile usuvusile. Easter selele, Easter. Hallelujah. Easter. So liyahlala lilala zabe liphaphamisa. So this is the preaching that we must continue. EkaPaul loBarnabas, uvukile umsindisi, uvukile uJesu Kristo, uvukile umsebenzi kaManxube kayivuke phakathi kwethu, kayivuke namhlanje lapho simkhumbula. But bathe bechumayela abapostoli kuthiwa kwakuyiSabatha, babehambe esabatheni ngomgqibelo ngenxa yokuthi babefuna ukuyachumayeza abaJuda, bese kusithi ngeSande bayahlephuna isinkwa bayenze imisa, Easter. Hallelujah. Babechumayeza abaJuda emasinagoge. Abapostoli angithi sindawonye. Ngenxa yokuthi abaJuda abaphethe uJesu babengavuma ukuthi he is the Messiah, nguye uKristo, babengavumi lokho. So abapostoli bahamba emasinagogweni. There was one temple in Jerusalem but many synagogues. One temple, many synagogues. Yiko ke kwakugcwele amasinagogue. So babehamba ngeSabatha ngesonto bayenza imisa. Ngakho ke bathe bebachumayeza laphana kuthiwa idorobho lonke, township yonke, ngizathi iGwabalanda yonke, iLuveve yonke, iLuveve 5 yonke, iThakuthi bagcwala bathi xike, bathi pam. AbaJuda baba lomona, baphikisa yonke into ekhulunywa nguPostoli uPaul, baphikisa yonke intshumayelo kaBarnabas. Bakhona kumasekhineni abantu abanjalo abaphikisa yonke into. Say yes, Father. Yes. Umkhokheli ngabuyethi kuParish Council kuthe senze lokhu lalokhu kule project leyo lake phikisiyani. Bakhona. Yes, Father. Kumnengeza
imemezelo lapho memezelayo izimemezelo ukuthi senze lokhu nalokhu bayaphikisa kuma-sections, bayaphikisa kuma-association. Selifana labaJuda laba ngesikhala ngasithi bagongobola intshumayelo ngapho ingxa abanye bayiphikise yamsoko napho. Ngikhuluma nje ingxenye ukuthi umfazi ulamanga umJuda lwana. Easter. Hallelujah. So bakhona la kuma-associations abaphikisayo. But sizokuthiwa abanye baba nice balalela intshumayelo yabapostoli. Yibo abaJuda labana basebenza iqhinga bathi sibadunge. Baqala ngabomama kuthiwa baya kumakhosikazi. Andibelalela kubala. Badinga omama. Bekwazi ukuthi bengabadunga omama sebedunga ibandla. Ngoba yiwo abanjani? Yep. Too much yep. That is why abaJuda baqala ngabomama. So babadunga omama labana baphakama abapostoli basuka baya esizweni baya eIconium. Lapha bachumayela khona umbuso kaNkulunkulu, uvuso lukaJesu Kristu kwabafileyo. Easter. Hallelujah. Easter. Hallelujah. Hallelujah. Easter. Hallelujah. Easter. So bapheke sebevukile kwabafileyo bayenza imisebenzi eyayithunyelwa ngabapostoli. Umama uMancube wayesenza imisebenzi yebandla. Sikhuluma ngomuntu esimaziyo. Wayesikhwayeni ize wayengaqalisi kakhulu izingoma. Bakhona naBrevi labo bani wabayi bayakwazi ukuthi wayebuye ekhwayeni ahlale bekhuleka iRosary nxa abanye besanyeya. Umama Mancube wayengathanda unyeyo. Babethi nxa sebefuna ukunyeya abanye babaleke kuye babe yiziqumbi laphana bamthiye lokho ephethe iRosary. Say yes, Father. Yes, Father. So namhlanje kasibeni ngabantu abathanda ukholo lwethu. Umama Mancube wayethanda uFada. Wayethanda uFada. Yes, wayethi nxa ebona uFada athanda uNkulunkulu, ngicela uNkulunkulu kaMancube, ngicela umnyaka uphinde lapha. Futhi wayekikiza uFada ekuvele nje abone umuntu onjengongwenya onjengogumede wayethaya ini. Ngiyacela namhlanje lo Nkulunkulu, please, I want to hear that Nkulunkulu today. If you are really serious ukuthi nizokukhumbula umama Mancube, ngicela uNkulunkulu, please. Yezo-ke ungagcini namuhla lo Nkulunkulu. Ngifuna ukuthi nxa uFada ngwenya engena kube lani? Nxa ugumede thutsha kube lani? Lo Nkulunkulu. Liyabe lihlonipha umama Mancube. Umama Mancube esingayi namhlanje wayefanelwa uniform kaGugu Ali. Lingakhangela umpikitsha wakho ugcwele ulele zihlathi. Le uniform ingwane abaningi ingwane lezi ziyaliphika njani? Ziyaliphika okunye uyazi ezinye ingwane lapho ngani ziganwele ehlahleni. Ziyazi ngani zipendule. Kodwa ngani lamanga khanela nani just check. So eka mama Mancube yayi ayiniwe yafaka istarch yayithi khoqo. Ihlale ekhanda. Umama uMancube lo. Umama Mancube wayethanda ukukhuleka, wayegcwalisa isithembiso sikaJesu. uJesu uthi whatever you ask in my name I want to give you. Say yes, Father. Yes. Elikucelayo ngegama lami ngiza kulinika.
So for that reason, ugogo uMancube wayethanda imkhuleko, ethanda inkonzo every day kuqanda kumbe kuyathisa, kugodola kumbe kunjani, wayekhona esontweni. Ngiyakufakaza lokho kanti ugogo uMancube singaye namhlanje siyakumkhumbula ngokuthanda imvumo. Wayethanda ukwenza imvumo. Ngase ngidiniwe ngokuya laphana. Bhitshana Father, ngicela ukwenza imvumo. Ngiyaphelela khona abazoze litshele ukuthi wayesidini. Angikhuluma imvumo yomuntu. Kodwa wayethanda ukwenza imvumo. Now ungabona umuntu ethanda imvumo, okwenza imvumo uyazehlisa. Abanye benu ngiyaqeda umnyaka 2 years 5 years kodwa uniform gqokiyani. Imvumo dololo 0. Then nxa ungenza imvumo uzahlala uvaje kulolaka, uzabhirimuka, uzahlala uhlubula izigqoko, ukhumula izigqoko, uzahlala usila labanye ku-section. Nxa ungenza imvumo ngoba uyabe ungela peace.